Kuringana na Ruse Njoroge uria niwe showe wa mwana uyu, erirwo atume mbeca cia tigiti niguo muruti ucio wa wira oke, no thutha wa gukinya ndacokire kuria ritwa ona kuria aumite. Sikumuuliza maswali. Sasa on Thursday ndio nilikuwa nafikiria nikitoka kwa shamba nitakuja nimuitishe nimuulize kama ako na ID. Agikimwehokera gacukuru gake ka mwaka umwe na nuthu atagwiciria no agatungie ngero, no thutha wa guikara thikũ igĩrĩ tu, Muiritu uyu urekuirwo kugutha kaana kau na kindu gituhu mutwe na githara. Nikapiga uji nikamwambia uji ikiwa ikipoa mpatie na lunch apigie lunch. Apige ugali kwa sababu kulikuwa boga. Ndio nikaondoka kama saa 4:30 lakini nikafunga gate na nikaenda. Sasa kurudi kama saa 10 ndio nikuta mtoto kama amelala hapo. Borithi maugite ni mambikite uthuthuria na riu maracarania na mundu uria wethete muruti ucio wa wira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Kamuri.